Oh, yeah. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is today is November 14 and today is Friday, the second Friday of the month. Shoutout kita GSO family. Bisan to nag-uuran ha, bisan to natariti. Di lagi pito ni Raw. Shoutout sa iyo. Good morning. Shoutout sa iyo. Sige lang tatong paglinibot-libot, diri kita pwede pumila. Ha? Kay libreng sakay kita. Salit na lobat ka kasi gaya tim libot-libot. Kasagaran good mo na itong nababaruan nababatian. Uray ko na tubig, maluyat tubig. Bado kay pa-press kita, magluyat at tubig. Balagyan, maluyat tubig. Maluyat tubig talaga tanawan. Time check Budoy. It's about 8 o'clock in the morning. And today is Friday, the second Friday of the month. Yes, araw ng pagninilay-nilay at pagpapasalamat. Dara-dara talaga bitating panmurot. Naka-shoes kita and Meryl. Itaton shirt yan na mamot-hamot kay naka-down nito ngan courtesy gihapon ini tanan tadi man no 3 A's. Ito niya nga Meryl courtesy gihapon ito niya pati gihapon ito niya panmurot courtesy gihapon ito niya ito niyo courtesy gihap pati gihapin ngayon wow courtesy gihapin niya pero di rin mga pinangaro ha. Di rin pinangaro. Puro sin mga hatag. Okay, ito nyo. Nag-iinihapin niya at blessing. Itaw nga nag-iinihap itong blessing na ginahatag ay kontento to niya tiya life. Pero di rin pa to niya kukuha ni Lord. Okay, kung mag-inihap ka nga nit blessing ito ni iba, napahira ilugod. Amo to sinisaring nga halot. That's word for the day. Halot. Halot ka nga ni. Magpinanihap ka nga nit blessing ito ni iba. Ito nga naawa ka. Yahay kuwan. Yung away kuwan. Tapos pagtatagi, yay amula, dirito na mo. That's not good for your health. Always count your blessings instead of counting it to others. God is good all the time. Saring ko pa man hayo. Ito nyo. Butan to niya. Butan na Facebook. Oy kakulop nga yan, di lang kulop ha. Di ka mamaram. Naglibot lagi pito nyo. Pero rin na buro video, may dangani gini kasakay. May dangani sumakay hato ni shoutout kita GSO family. Bisan to nag-uuran ha, bisan to natariti. Di lagi pito ni Raw. Shoutout sa iyo. Good morning. Shoutout sa iyo. Nakulop o kakulop na namasahiro, diri kita na masahiros. Nagkon lagi kita na libre-libre la ba. Okay, tinudid ang kulop damon manarakay. Diri ra natuod nga may da kuno libreng sakay hatanawan. Saring tuyo. 5 diri. Ako lag nagsusugad. Bay ka maghiyara. Di ka mambayad dito tiba nga mga may dalawatin talon marang ka mo talon baga naloy nalag gihapon punta sugad gihapon itong mga estudyante naluluoy pag reportan mga pipira nga mga inwaw drivers nga nasukutin sobra. Itong dito nga ako ni mohimon istorya ha. Ang mga estudyante itong yung talon nga sakay nga may dako no niragin sakyan 20 ang sukot kada usa. Tapos pag sakay nira no sa luwat kuno ang sukot la kuno gis. Napausa ra kay no kuno nga gis. Bisig nira kay tag gis la kuno pasay. Very good hadto. Alagad ka man luwat kunino ka. May gihapon mga maestra nga amo gihap. Alagad man luwat si Raoy. Salit kita sa ringkwera at least kung ka pag uli niyo magrimang raw ka mo nga masaring ka mo tatanawan mga singabot diri gadman at least pagkuan niyo masaring ka mo na pwede rin nga tanan may dadito nga ni nang lilibre o diba at least yung balansin naton
Oo, nakaintindihan kita do, diba? Pero dungo kita akong gikupan, di da. Nakaintindi kita itong tiyo panginanglanon. Pero sana, no, siya rin pa no, sa mga estudyante, siya rin pa, mga, di kami ko, no, tamang allowance ko, no, sakto gadla ko, no, dali nanganala ko, no, kami nagbabaktas. Tapos susugaron, di ba? Di maupay. Pero kung ano man, di mo baga, ito, tikain kita, mara ko na, no, mabuto nga na kita yung medisina, katapos makadi kita San Roque, di kita nangyangagod pa sa aero, kung may dala nagkakampay, ha? Pa, sumeri nga napila pa kita, di kita napila, o, naglilibot-libot lang kita, may dangani kumampay, ada kayo pa, pasakyan ta, amo na, mapalta na kita yung kuwan, palta na kita yung medisina. medisina nito nyo. Para til. Ya dinalutin nira. Kita, sige ta tilin binurubahaw tog. Egin sukot kay tatara Tata Edgar. Sige la tatong paglinibot-libot, diri kita pwede pumila. Ha? Kay libreng sakay kita. Di kita pwede pumila. Oo. Salit na lobat ka kasi gawin libot-libot. Oops. Dapat mga estudyante din eh. Libot-libot lang tato ninin. Kasagaran good mo na itong nababaruan nababatian. Uray ko na tubig, maluyat tubig. Bado kay pa-press kita, magluyat at tubig. Oo, balay gihap, maluyat tubig. Ano, ito jenis yun, no? Maluyat tubig talaga tanawan. Tutuot nga prime. Ano? Oo. Maluyat talaga tubig ano? Dance ka na? Ha? DDR. O yan ni daw. Saan kayo kadyan parang kita? Adilot kita na plaza. So update kita din yan no. Mingaw goodman na no. Kaya ni ba baganan nguli na. Pero tat-outfit ba? Baka lagi pinagtutupad do. You know, this is called what we call perseverance. Man, marang kamot meaning perseverance to nyo. Oh, perseverance is continuing the work despite of opposition, despite of difficulties, challenge, struggles, naruba man niya no. Oh, yan ay rigin papadayon pagayad lagyap para no, para lagyap makaghatag hing kaaliawan di dia plaza. Amo ko nito meaning it perseverance. Char, kayo nung kapakabaro to nyo. Kay gin research ko anay. Oh, ito di baga medyo may the swimming pool. Isabel National Comprehensive High School with the coach May Arano. Our next award is Best Script. In third place from Area 1, Palo National High School with the coach Joyce A. Yonke. In second place, congratulations from Area 4, Isabel National Comprehensive High School with the coach May Arano. And in first place, Best Script from Area 2A, Barugo National High School with the coach Grant Josmar Acebo. Our next special award is Best DevCom. Third place, Best DevCom from Area 1, Palo National High School, Coach Joyce A. Yonke. And now in second place, from Area 4, Isabel National Comprehensive High School, Coach May Arano. And going back, Best DevCom in first place from Area
Tabango National High School, Coach Loida Adriantar. Once again, congratulations to our winners of the special awards in TV Broadcasting Filipino Secondary. Let me do the honor of announcing the overall winners for the TV Broadcasting Filipino Secondary. So, to our 3 winners, this is a very highly contested event because it all boiled down to deductions due to excess of production. 3rd place from Area 2A, Granja, Calinawan National High School. Journalists Clarice Ann L. Tabla, Esther Joy G. Malda, Carlos J. M. Kilbio, Charlie Claire S. Obona, Shaisel A. Salamia, Chris Gian P. Ilomba, Alzor O. Euterio. Coach Janelle Ladios, Assistant Coach Janessa Cadapan. 2nd place from Area 1, Palo National High School. Journalists Victor Antonio Moraga, Lara May Oliveros, Shane Merlin Abejo, Rodmer John Rodrigo, Ivan Macapanas, Drave Ivan Cabo, Maria Natadra Pedrosa. The school that will represent Leyte Division in the Regional Schools Press Conference is from Area 4, Isabel National Comprehensive High School. Journalists Gia Bolmentera, Jebel Cabiliada, Ashley Conciliado, Dylan Corban, Stephen James Horda Jr., Scott Cabanas, Ashley Kate Baguio Danyo, Coach May Aranyo. Congratulations to our winners. Oo, baga kinunanin kita, no? Ngadto kay Maringasa. Oo, so amad to yan na naton baga nahimo yan ang adlaw, ano? Baga congratulations han mga nagdaog yan ang adlaw didihad. Tanawan ng theater kabayan na division na schools press conference on Leyte, no? 2025. Congratulations na iyo. Oo. Tahala, ano man. Siguro talaan ay thank you for coming for us. Thank you for visiting us. Yeah. Oo. Kadianin kita kanon alas 3 liwat. Again, this being your friend from another stars. Siyempre, ako magpapabiling lagi hap nga iyo sangkay nga mayukbo. Amo to nato niya na yung mangrawon nga adlaw, ha. Oo, aligot lang. Sala. Okay. I see Uncle Lolo.